Jamira rero mwankira thaiji rutarikithwa ni rwitite na mbere gukucheria maoni mwanya mwanya kuma kiriakari arimi na kinya biashara bamira kuma ntere cha Igembe ndukimbithi kuma isigo bithatu bia Igembe bare bagochieta Igembe Youth Movement ni bethirite bagitariria na kugwata mbaru mawatho ja bakiugate zakaguna abiashara ni aria bareganite na miario iria ikuthiuruka ikioneka kuga mawatho jaja zakainyeti arimi na kinya biashara bakithura kuri na mawega nkabo. Edwin Gatobuga twambirie na rugonoro bakiarĩria rwaria rũrũ rũritũ rwĩgiĩ mawatho jameru ja thirikari ya kaunti meru ja ũrĩmi ũtuina wendia bwa mĩrango atanĩro nthukĩmbithi kuma icigo bio bithatu bia Igembe na rĩtwa Igembe Youth Movement ibajagwete mbaru bakiuga jarĩ na ũguni na gũkararia bara bakuregana najo. Seria yu cireyire ũteithia mũrĩmi omira na mũbiacara omira na mwane tuembe uro umba uthethuka na mira kwa njira imwe kana irengi bibio tuma mira yirwa uwo utuno o mibanga wethia ina kiratasi rake mendeko obwethiretwo otheri ya cibitari cia those county serio theterete uri ukanengerwa thoma wento acoro rika nkwire wenda kuntukura antu baita bakaria ruare onto gutheta kwa guthetwa gwa seri itebui kenda witu uria no thikari ya mutuma etena mantu akora na utemo rio nyuma kwa kuyanjira yaki na njira ya uma birabirio muri munyathethuka na biashara atethuka na kunguruki bagita na mbere kujekira aturomba mutuma onto athingia batu itwa wengwe tobwethi civic education ke matura yetu yatumite kweli turitane antu beto advantage ya mantu ya antu bakari propaganda cooperative advantage imwe antu beto ba Meru rira bilioni ile cia thane ni Uhuru Kenyatta siatere siaria ke ministry siaweta siondone si antu batale lakini watu kada tuna cooperative mbiu siata ke getha siata ke account yetu ore mo biashara kana we muremi weto ko bembesa ira no chokie sikiatha sina muthiatere ke biele ko na fertilizer yao ke antu baba bwethi cooperative mama mayani na kawa badana su interview bionde eitare onde ni are baregena bamwe batongeria bari minendie bamira bokuga ati mawatho jaja tonyeri jatithingatirite mitereterere bui na jagwikiro ikoro bia mwingi na mantu jangi naite itare at the right time twasoro kuri sioria biu Luis MC okuno uriko wo bati kuri sioria mbere endi mantu omura marekebisho na bwethi mbere ya endia tukibwithia public participation tutise na ware ibu onto gutigaru are utegomea kithane bwithukane ta bwithurwe oni ekebwithurwa la indrare kuo ekebwitha socio la indrare kuo weke akwithira utare wewe taicio lore kethira no reria ugithoke miane bwithiretu ruare onto gutheta ikwithira manto onthe akebwithwa utare muthia buru baromba siasa igatonyithwa gikimera giki buganda mira igro siasa ene iria nto tukura ntwasoro mira tutikwenda igro siasa ene mira no mona twathirire twasoro watu gwire twasanukire au turi embe twasanukire na mutongerio ra thayo kuya githiatera mira tunoyana koyana unyo kwa inyo mwanga tutethuka mantu amira Antonia weru weekendi ni Edwin Gatobuga.